gaye Ashton Small ndetse na Indian Ashton uko ari batatu cyangwa se navuga celebrities uko ari batatu bagomba gusohoka kugira ngo batange ifoto, batange inkuru, batange amakuru hano i Kigali. Bari kwitinza gake gake. Baraza bigenze bite baho. Ako icyonzi icyo wenda ikiri bube n'ugutinza abantu, ariko amaherezo y'inzira buryo baravuga ngo ni mu mbere. Byange bikunde bari busohoke mu kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Kagarara, umwe mu basore mu myaka mike ishize byari bigoye gupredikitinga yuko yaba ari uwari uyu munsi niwe ubona uraje amajoro abantu hano, niwe uraje igihugu amajoro abantu baraye, abandi ibihumbi amagana baraye bicaye bibaza bati Kagarara atashye nk'intwari. Yagiye bucece asanze Ashton ha, ariko uyu munsi agiye gutaha nk'intwari nyuma y'uko akoze amateka agahura n'uyu mugabo w'icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora siporo, ukurikirwa n'amamiliyoni y'abantu. Gusohoka kwabo birakomeza gutinda hanyuma, ariko natwe turakomeza kuhababera isegonda ku isegonda. Finally Kagarara, Ashton ha, Indian Ashton barasohotse. Nanjye Emi ndi hano kubabarira iyi nkuru ijambo kurindi. Kagarara yabaye Kagarara hano, ariko sha Imana ntacyo itakorera umuntu. Hano ni Kagarara uri guca impaka ku kibuga cy'indege. Urebye itangazamakuru ukareba abantu babategereje kubona aho baca ubwabyo, ni inkuru abakobwa beza ba Kigali protocol babahereza indabyo bababwira bati you are welcome, murakaza neza i Kigali mu Rwanda. Wow, ni ibintu navuga yuko ari byiza, hanyuma updates twabaha nuko nyuma yo kuva hano ku kibuga cy'indege badakoze ikiganiro n'abanyamakuru, kuva hano ku kibuga cy'indege nta muntu baganiriye, bagomba guhita berekeza kuri hoteli Kagarara. Bisobanuye ko atari buze kurara za Kimisagara iwabo, ahubwo agiye kurara muri hoteli y'inyenyeri 5 hano mu mujyi wa Kigali. Reka turebe ko babaha umwanya. Oh my God, babaha umwanya bake bano bantu ba inshuti za Kagarara babakire. Wow, Ashton ha byamurenze, umurebye mu maso ari kwisekera. Wow, ni ibintu bishimishije cyane, abantu ni benshi cyane, itangazamakuru ryinshi. Ntabwo wamenya ko izi ari saa 8 ikibuga cy'indege, babe itangazamakuru baba abagenzi, abantu bose bahindukiriye ibi byamamare. N'abagenzi bigenderaga bari baje kwakira abantu, abakozi bo mu kibuga cy'indege, abantu bose muri rusange bahise bakangurwa n'iyi nkuru. Saa 8 zirenga iminota myinshi cyane, saa 8 zirenga iminota irenga 10 mu kibuga cy'indege cya Kigali. Wow, ni ibintu byiza cyane kubona umwana w'umunyarwanda mu mwaka umwe ushize. Ntabwo mpamya ko hari uwatekerezaga ko inkuru yaba iyi ngiyi, nta watekerezaga yuko iyi nkuru yabarwa muri ubu buryo. Bati muduhe inzira, njyewe icyo nabijeje ndakomeza kubana namwe kugeza binjiye mu modoka. Nta kindi kindaje ku kibuga cy'indege usibye kuba kurikiranira step by step uko iki gikorwa kiri bugende. Ndatekereza yuko nta na